Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда туура эмес этиштерди үйрөнүүнү улантабыз. Туура эмес этиштер англис тилинде кантип окулат? Irregular verbs. Irregular verbs. Туура эмес этиштер эмне үчүн туура эмес деп аталат? Себеби өткөн чакта fling мисалы үчүн иди улабайбыз, өткөн чакта таптакыр формасын өзгөртүү менен өткөн чагып куралат экен. Мисалы үчүн жөнөкөй учурчакта flee деген этиш качуу экен. Качуу, бир нерседен качуу. Жөнөкөй өткөн чакта fled болот экен, качты. Fled качты же качкан. Өткөн participle кийин түшүндүрүп берем. Азырынча түшүнтүп жаттагыла. Flee, fled, fled. Fling ыргытуу. Flang ыргытты, flang ыргыткан. Fly учуу, flew учту, flown учкан. Forbid уруксат бербөө, forbade уруксат бербеди, forbidden уруксат берилбеген. Forget унутуу, forgot унутту, forgotten унутулган. Freeze тоңуу, муздоо, сууктан катып калуу, freeze. Froze муздады, тоңду, катып калды. Frozen муздады, муздаган, каткан, тоңуган. Мисалы үчүн мен компьютеримдин экраны катып калды десек эмне дейбиз? My computer screen froze. Катып калды. Get алуу, got алган, gotten алынган. Give берүү, gave берди, given берилген. Go баруу, went барды, gone барган. Grind эзүү, майдалоо, жанчуу. Ground, ground. Өткөн чагы ground, жанчыды, эзди дегендей. Grow өстүрүү, өсүү. Grew өстү, өстүрдү, чоңойду. Grown өстүрүлгөн, чоңойгон, өскөн. Hang илүү. Сумканы же курткаңарды же кийим илүү. Hang. Hang илинген. Жок, hang деген илүү, илди өткөн чакта. Hang илинген. Have бар болуу. Мисалы үчүн менде бар десек эмне дейбиз? I have. Had өткөн чак. I had. Менде бар болчу. I had a computer. Менде компьютер бар болчу. I had a tablet. I had a phone. Had бар болгон. Hear угуу. Heard укту. Heard уккан. Мисалы үчүн hear дегенде атайын кулак салып угуу эмес. Кулак салбасаңар деле ыз учуулар болсо, машинанын үнү же башка болсо, кааласаң да каалабасаң да угасың, ошону эмне дейт экен? Hear. Ал эми музыканы атайла уксаң, анда listen болот. Ал башкача угуу, Hear угуу. Heard укту. Heard угулган. Hide катуу, бекитүү, бир нерсени катуу, Hid катты, бекитти. Hidden бекитилген, катылган. Hit уруу. Сүзүү бир нерсени машинаңар менен аварияга түшсөңөр, мисалы үчүн hit. The car hit. Сүздү, машина сүздү, урду. Hit уруу, сүзүү. Hit, hit. Өткөн чагы hit эле болот экен. I hit a car. Мен машинаны сүздүм. Hit, hit, hit эле болот экен. Hold кармоо. Held кармады. Held кармалган. Hurt оорутуу. Hurt оорутуу, орутту. Hurt оруткан. Бул дагы окшош эле болот экен формасы. Hurt, hurt, hurt.
Misal üçün men қолымды ауыртып алдым десек не дейбіз? I hurt my hand. Азыр бұл ауыртып жатат. It hurts. Учурчакта не дейбіз? It hurts. Keep сактоо. Kept сактады, kept сакталган. Know билүү. Бұл жерде егерде сөзді тамғалап оқысақ K-N-O-W. Не деп оқылат екен? Know. Бұл K тыбыш бербей қалат екен. Know билүү, knew билди. I know мен билем, I knew мен билгемин, билдим. Known билинген. Known, misal üçün known book desek ne? Билинген, белгілүү китеп, known. Lay, қою, бір нәрсені столдың үстіне қою, бір нәрсеге жерге қою. Lay. Laid, қойды. Laid, қойылған. Lead, баштоо. Led, led. Баштады, бірөні лидер болып баштаса, led, lead, led, led. Leave, қалтыру, таштоо. Артта қалтыру. Left, қалтырды, таштады. Left, қалтырды. Misal үшін мен сумкамды қалтырып қойыпмын десек не де айтабыз? I left my bag. Қалтырып қойдым. I left my bag. I left my cell phone. Телефонымды қалтырып қойдым, Land, lent, lent. Lend деген қарызға беру. Lend money. Қарызға ақша беру. Lent money. Қарызға ақша берді. Өткен шақта, Lent money. Қарызға берілген ақша болып қалады, Let. Рұқсат беру. Let. Әлі олат кен, оқшыш болат кен. Учыр шақта да, өткен шақта дағы. Lie. Жату. Lay. Жатты. Lane. Жатқырылған. Light. Жеңіл. Lit. Light деген, кечіресіңер. Light деген жандыру, светті жандыру. Light. Жандырды. Lit. Жандырылған. Lit. Отты жағу. To light a fire, misal үшін. Отты жақты. Lit a fire. Lit. Өткен шағы. Lit fire. Жағылған от. Lose. Lose деген жоғоту екен, Lose. Lost. Жоғотту. Мен сумкамды жоғоттым. I lost my bag. Lost жоғолған. Make жасо. Made жасады. Made жасалған. Made in China десем не еткен? Қытайда жасалған. Қырғызстанда жасалған. Made in Kyrgyzstan. Mean, meant, meant. Mean деген иметь в виду, да? Маниде сүйлөө, бір маниде сүйлөө. Meant имел в виду, маниде сүйлөдү. Meant сүйлөгөн, имел в виду. Ушул сөздөрдү жазып, жаттагыла. Сүйлөмдагы, эгерде түз алсаңар, сүйлөм түзүп, комментарийга жазып кеткиле. Эмки сабакта дагы көрүшөбүз. Have a good night. Bye bye.